Hayırlı akşamlar. Studiyada men Alime Mustafayeva çalışam. Kunun esas vakaylaraqta tarif etmege hazırmız. Damarlardan su ve qazbarlar abadanlaştırılmagan. Butun Kırım'nın mesken kommunal hocalığı boyunca böyle bir temelli reviziya keçirile demek mümkün. Kezlivde nazirler teşkiruvi devam etti. İçki rayonunda kuruculuk. У нас продолжается. Bizde aynı zamanda içki kasabada suvnen temellev sistemanın kapital tamiratı devam etti. Moskva şehri ve Kırım Cumhuriyeti'nin hakimiyetleri arasında anlaşma çerçevesinde bu sene Razdolnaya köyünde park teritoriyası yaratılacak. İçki rayonunda infrastruktura inkişafı devam etti. Tam manada altın kesken eller. Мы с братом двойняшкой сделали. Biz igiz kardeşimle beraber bakır telden yüzükler yasadık. Ana babamız gördüler, maktadılar. Ama men o zaman kuyumcu olurum demey edim. Hatta tasavvur etmey edim. Ayder Abdullayev o Zenat Bayramı kunu sevimli iş hakkında tarif etti. Evlerge bakkan teritoriyalar abadanlaştırılığı su akızgan damlarının tamiratı böyle sualler cedvelini kezlevler memurlarga seslendirdiler. Şehirde Nazirler Şurasının çıkış müşaviresine hazırlık devam etti. Kırım yol başçısı Sergey Aksyonov bu tedbirini fevralının eksinde geçirecek. Yerli sekillerinin meselelerini Davut Çakhalov öğrendi. Bu çok katlı binalarının birinde Dmitri Polyakhovskiy doğanından berli, yani yakın 37 yıl yaşay. Geçken sene ev yanındaki azbarını abadanlaştırdılar. Skemleler ve urnalar yerleştirildi. Yol tamir etildi. Maşinalar için parkovka yerleri ayrıldı. Bu evde yaşaganlarının idare etici şirketke aytabilgen şikayetleri yok. Böyle bir problemlerimiz de yok desek olur. Biz er vakit MUP'ka telefon etemiz. O episi meselelerini çöze. Tez ve vakitinde. Рабочая ve internasyonalna sokaklarının sakinleri seslendirgen şikayetler ve teklifler ile Kırım'ın adliye naziri tanış oldu. O muavinlerinin beraber 15 evini bakıp çıktı. Kezlevliler çok katlı binalarının bet tarafları ve damları boyunca kapital tamirat geçirmege, borularının deniştirmege ve azbarlarda ösümlikler saçmaga rica ettiler. Aslında bizge bu meselelerini tapmaga, görmege, bilmege maksat koyalar. Butun Kırım'nın mesken kommunal hocalığı boyunca böyle bir temelli reviziya keçirile demek mümkün. Bundan son ihalinin yaşayış keyfiyetini yükseltmek için şu tamir işlerinin nevbetleri tizilecek. Kezlevde de işler aynı kerişte olğanı gibi keçirile. Sakinlerinin hepsi şikayetlerini ve tileklerini maksus blanklarga kirseteler. Bizde olğan sualler mesela bir evde damdan su vaha. Şimdi biz memuriyette neticeler çıkardık. Afsus ki damnın tamir işleri 2030 senege planlaştırılgan. Böyle geliştik bugün kunun sonuna idare etici şirket şu yerge çıkıp imkanını olğanı kadar yama tamiratını geçirecek. Bir haç çok kvartiralı ev abadanlaştırmak gerek. Memuriyetinin planlarına göre endi bu sene anda böyle işler geçirilecek. Meselelerinin bir kısmı operatif şekilde çözüle. Ağırca problemler ise vakit gerek. Böylelerini nazirler kayıt eteler ve sonra şehir memuriyetine yollaylar. Umumen memurlar Kezlevde 611 çok kvartiralı evini aylanıp çıkmalılar. Netice olarak Kırım yol başçısı ile çıkış toplaşıv geçirilecek. Davut Çakhalov ve Alim Seydaliyev, Millet için Kezlev. Bakçısaray rayonunun Alma-Tamaq ve Zumruh köylerinin saylav bölüklerinde Alma-Tamaq köy şurası mebuslarının koşma saylanuvu geçti. Saylavcılarının umumi sayısında 46%'ga yakın saylavga kelip reylerini berdiler. Köy şurasının boş uç yerini alganlar Единая Россия firkasının vekilleri olalar. Da bir mebus mandatı namzetini ozu teklif etken kişiге berildi. Koşma saylavlar ile hakimiyet organının şekillenmesi yekülendi. Tahsil sisteması pandemiya şartlarına gelişe Kırım'nın Ali Okuv yurtları o günde sual tura. Covid sınırlılar şaratinde uç tahsil şekillerinden birini seçmek. Bu gündelik karışık ve distansiyon şekiller. Kırım Federal Üniversiteti o studentleri için tolu distans şeklini seçti. Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti ise şartlarını böyle katı koymağa niyetlenmey. Virtual leksiyalarda bizim muhbirlerimiz de bulundu. Ballar, selam aleykum. Meni yaxşı eşitesizmi? Kırım'ın Zimanovi tahsilinin leksiyası mına böyle geçe. Kömerde hocalar ve studentler real yaşayışta hatta tanış olmaylar. Program temel auditoriyanı canlı leksiyadan da yaxşı kontrol etmege imkan beri. Çok adam için online şekilde geçken dersini meraklı etmek için şekillerini uydurmak hırcadır.
Biz o'z tarafimizdan çeşit texnologiyalarni mukammelleştirmege tırışamız. Çeşit vazifelerni uyduramiz. Bular episi studentlerimizge meraklı olsun deb. Bu yaşlarını studentler yatakhanasının devarı böyle. Ama olar vazifelerini monitorunun çeşit taraflarından müzakere eteler. Leksiyalar virtual şekilde, seminarlar ve kalhan ameliyat canlı şekilde. Tamam şöyle karışık okuf. Studentlerinin şahsi vakıtı çokça ola. Bu vakit misal olarak para kazanmak mümkün. Ama hepsi bir alma mater magnet gibi özüne celp etti. Постоянно проводя время. Vaqtımı daima mında keçirem. Leksiya odasına da kirmege leksiyani canlı şekilde dinlemege isteyim. Studentlerinin tahsil şekilleri hakkında fikirleri musavi kala. Eğer şimdi tolu formatga keçsek, ne olacağı belli değil. 2 ay kadar vaqt kalabalık olur deb belleyim. Ne olayatqanı ve bu ne için yapılganını bir kimse anlamaz deb düşünem. Omikron yürü, biz ise univerge qatnaymiz. Kırım Federal Üniversiteti için boş rayleler ve odalar indi alışıklı olup kaldı. Pandemiya başlanğandan beri üniversitet indi 7 kere distantga geçti. KMPU ise karışık şekilde kullana. Dolu distant tek studentlerinin 20% hasta olgan vakit olabilir. Aksalarda ayrı noktalarda çereler bakılacak. Elbette, eğer gruppada hastalanganlar olsa, biz bu gruppanı kontrol edeceğimiz ve lokal şekilde ne olayatkanını bakacağımız. Mına bu gruppanın men bugün derste oldum. Ama kimerler için distant bu seçuv değil, bu talaptır. Böyleler arasında Profesör Vasily Şaleniy ona leksiyalarını canlı şekilde okumağa yaşık ederdi. Birinci günlerde öz fikirlerini studentlerge etkizmek için kompüter öğrenmege gerek oldu. Ne olsa da, özümde şu Moodle degen şeyni öğrenmek gerek edim. Men kontakttan çıktım. Tek Moodle'ni kullanam. Öğrendim. Distant Kırım Federal Üniversiteti'nin hepsi studentlerine derhalmay. Ali okuf yurtının sayısı az olgan struk bölgelerinde studentler gündelik okuvunu devam ettiler. Olacak akımlarını okuf toxtalgan vakitte tibbi müesseselerde okuğa celp edecekler. Sınırlanuvlar fevralının 20 günü lahu edilecek. Susana Sadıkova, Taras Brzezinski, Maksim Golubov, Millet için. Ахмеджете Ленина мейданның тамираттан сон açılığı belli olmagan müddetке surulе шәһәр мәмуриятының yolbaşçысы вазифесini вакытын жайда etken Михаил Балахонов объектны зиярет etken son boyle haber seslendirildi. Qabat kış havasında, yani boyle ava çoqqa barganında. Butun yanvar ayı devamında bizde ayazlı hava ve güçlü ağanaklar, kar ve yağmur yağdı. İşler toxtatılgan edi. Ama siz görgeniniz gibi, meydanda işlerini devam etmek için her şey hazır. Gerekli malzemeler episi var. Тыш хызметчи ишнең эксери кысмына енді беджерді абиде ансамблі қапланды. Территорияда өсімліклер сачылды, плитка қысмен төшелді. Ишлерні еда еткен шirket істеген вақыт құрыжылықны девам etmege hazır. Құрыжылар қалған malzemelerini ve yaxşı havanı bekleyler. Yarıklandırıcı aletler çalıştırıp bakılması boyunca işler kaldı. Yarıklandıruf maçtaları endi yerleştirildi. Olarını şehir kommunikatsiyalarına kurmak gerek. Bundan son kamlama plitka ve bordür taşlar tüzülüvünü devam edeceğiz. Поликлиника ve sanat mektebinin kapital tamiratı Zemaniyevi sportif meydançıq ve modul bala bakçasının açılığı sonki 2 yıl devamında bu vakıyalar İçki rayonunda yüz berdi. Koy yaşayışı şehir yaşayışına nasıl etip yakınlaştırılğаны hakkında bizim levhamaz. Yanartılgan yarık ve sıcak kabinetlerde hekimler indi bir haftadan beri hastalarını kabul eteler. Bala Poliklinikası binasının yaşı 50'den ziyade. Bu yerde tıbbi hadimler bir odada, taraşlıkta çalışaydılar dep paylaşa Tatiana Kim. Hastalar uzun növbetlerge turup beklemege muhtaç ediler. Hekimler ise bir vakitte bir kaç hastanı kabul eteydiler. Tamir etilgen binada böyle meseleler peyda olmay. Началась новая жизнь в нашей поликлинике. Поликлиникамыздың яңы умыры башланды. Бойле шарайтте, бойле binada çalışmak tek hekimler için de gildi, hastalar için de hoş olsa gerek dep düşünüm. Çır-çıplak beton zivarlar, pıçılgan borular ve köçürülgen tabanlar, drel ve çokuş uruvlarının davışı. Poliklinikanın ikinci katında terapiya bölümünün rekonstruksiyası ketті. Hepsi kommunikatsiyalar deniştirilecek. Son içki işler yapılacak. Paralar Kırım Cumhuriyeti'nin büdjetinden ayrıldı.
Но здесь уже вот как бы Сыз көргеніңіз кібі бізде бұ еш енді 3 күнден берлі кете бір аптадан сон демонтажны толу шекілде екінлерміз. Бұндан сон башында құру, сонра есе кафелнен қаплажамыз. Санат мектебіні дөньяны өмір беклей. Бина 53 елдан берли тура. Бұ деверде опек ескірді ве капиталь тамиратта мұқтач еді. Медениет деп адландырылған милилейха ярдым етті. Eski binanın demontajı edinkenledi. Bu yerde kuruculuk montaj işleri avağa bakmadan tonuluk şekilde alıp barıla. Mında 96 bala için kurula. Mında balalarını kemani, akordeon, gitara çalmağa öğretecekler. Тамират кетешатында ішкі ішлер yapılacak. Elektrik teller ve ısıtу sistemi deniştirilecek. Bundan gayrıda pencere kapılar ve tabanlar yanartırılacak. Hepsi işlergen federal, cumhuri ve yerli büdjetten 9 milyon ruble ayırıldı. Музыкальная школа попала еще в одну. Музыка мектебі медениетнен бағлы милейлі ханың да бір yönelişіне кірді. Бұл бала санат мектеплерінің модернизациясы. Бүгінгі күнде бізге енді субсидия айырылды. Бұл 4 миллион рубледен зияде пара. Оларға біз жалға летлеріні сатын алажамыз. Ве мектептің техник донатылуыны яңартажамыз. Esseneki koyu denişkeni көрініп тұра. Да бір ярым ел әвресі бұл ерде стадион ерлішейді. Әнді есе мұнда Радуга адлы парлак модуль бала бақчасы. Мұнда 100 бала үшін ер бар. Шымдылық тек 96 кенже қатнай. Федераль мақсадлы программа черчевесінде алып барылған ішлерінің фияты 49 миллион рублені тәшкіл еті. Детский сад укомплектован полностью всем оборудованием. Бала бақчасы кереклі донатмаларнен епсінен толу шекілде комплектация етілді. Базамашайт блокымыз яңа пек яқшы музыка салонымыз бар. Яни яратылған жарайт епсі стандартларға ве санпинлерге айт. Ойын мейданлары бар, оларда кереклі донатмалар. Балалар бала бақчасына қуана-қуана қатнайлар. Ана бабалар да мемнүнлер. Köylüler için da bir bakşış sportif meydan oldu. Onun fiyatı Zimanevi şehir muhitinin şekillenuvi adlı programa çerçevesine 5 milyon ruble. Bundan gayrı İçki rayonunda da bir program açılışı inisiyatifne büdjetirованные degenleri. Böyle etip yanı parklak ve sportif meydanlar kuruldu. Kaldırımlar ve azbarlar yarıklanu sistemi tamir etildi. Мы ожидаем финансирования. Біз енді ішкі районның уч көйінде бұл Черкестобай, Аблеш вияны Тюрихталь кой мектеплеріне капиталь тамир кечірмек үшін пара айрылуыны беклейміз. Бізде айны заманда ішкі қасабада сувнен темінлев системаның капиталь тамираты девам ете. Москва шәрі ве Қырым Жүмкүретінің акиметлері арасында аңлашма черчевесінде бұл сене раздольная көйінде парк территориясы яратылacak. 33 binden ziyade adam indi keyfiyetli tıbbi yardım ve koşma tahsil elde edebilirler. Bundan da gayrı boş vakitlerini ailelerinden beraberlikte yanı parklarda geçirebilirler. Bunun için de İçki rayonundan uzak gitmek gerek değil. Susana Sadıkova, Максим Голубев, Millet için İçki rayonu. Карасу базарының Зуя қасабасында Ғалебе адлы истират бақшасы диққатқа лайық ерге чеварылды. Оның абаданлаштырылуына 24 миллион рубле айрылған еді. Енді бұр атланмақ үшін ерлі сәкелерінің севімлі ері олды. Тәфсилатлы жа бізім левхамызда. 2021 сененің сентябрь айында Зуяда Ғалебе адлы ратлық бақшасы, яғни Парк Победы эксплуатацияға тапшырылған еді. Қасабадың сәкенлері ве мусафирлері бұ ерді ратлансынлар деп территория керекли шейлерінен донатылды. Оксана Ткачева Зуяда доғды ве осы бойды. Реконструкция паркқа яны нефес берді деген фікірде. Хорошая территория, парк огороженный. Яқшы территория парк қораланды. Бұ ерде баланен кезінмек пек яқшы. Ратлық бақчасында Улы Ватан женкінің қараманларына бағышланған чоқ абиде ерлештірілді. Әрі елмында Ғалебе күніне бағышланған тедбір кечірілі. Изначально парка, когда мы приехали. Біз мұнда Ақмежит шәрінден көчіп келдік. О заман біз көчкен вақытлары парк мұнда іште yok еді десек доғры олыр еді. Язда балалар пек жоқ, мұнда яз айларында атта аттракционлар кетіріп, ратлық зонасыны яратайдылер. Шымды енді ерлі сәкелер бұ ерді қышта да кезінмеге севелер. Бақчаның территориясында спортив мейдан, пиаделер үшін яны елчықлар, скемлелер, камерелер ве масал әлеміне далдырған бала мейданчығы пейда олды. Бұндан да ғайры бұтын бұ ер құраланды ярықлану системы толу шекілде реконструкция етілді. Паркның ерінде соқақ фенерлері ерлештірілді. Суфа қызылған дренаж системні ғайырдан тікледілер. Енді эпсі сувлар фындуқлы өзеніне ақа. Территорияның ве янартылған паркның умуми мейданлығы 2 гектардан зияде. На территории
Зуи было сделано много инфраструктуры. Зуя касабасының территориясында чоқ инфраструктура объект япылды. Ленина мейданы абадналаштырылды. Район поликлиникамызның тамираты башланды. Ажеле тіби ярдым үшін бина құрылы башланды. Радуга адлы балабақча құрылды. Карасув базар районында Петрова көйінде яны фельдшері банай ноқтасыны құрып башладылар. Келечек сене есек Кентоғай көйінде балабақчасыны тапшырмаға планыштыралар. Айша Шулакова, Айда Абкеримова, Саид Лиляев, Милет үшін Карасув базар районы. Январьның соңки күні қойымжылар о зенат байрамыны қайдетелер. Бұ еш заметлі. Оның үшін хирургик тыпқылық, сабырлы ве диқатлы олмақ керек. Айдар Абдулаев өміріні бұ эснафқа бағышланғанлардан біріdir. Қалған тәфсилатлар Сусана Садыкованың левхасында. Бұны келіштірмек керек. Бұ бір кереден япылмай, сонда қыздырмақ керек. Сықалда қойымжылық бұ бабадан оның оғлына кечкен зенааттыр. Ама бұ Айдар Абдулаевға келішмей. Оның қорантасына не қойымжылар, не ресамлар жоқ еді. Ама о 6 яштан берлі илванлар ве қиметлі шейлерінен мерақланып башлады. Мы с братом двойняшкой сделали. Біз егіз қардашымнен берабер бақыр телден юзуклер ясадық. Ана бабамыз көрділер, мақтадылар. Амма мен о заман қойымжы оларым демей едім. Атта тасавур етмей едім. Бақыр телден ясалған юзукнен жади илхам битмеді. Мы с ним нашли... Біз онен анамыздың илванларыны таптық. Құтудан шығардық ве епсі ташларыны ойып алдық. Сон анам іштен келгенде біз она көстеріп айтамыз. Ана бақ, біз сана элмас ташлар таптық. О бізні сөгмеді, амма yüzünde кедерленгені көрінді, элбет. Айдар Абдулаев айдавжы олды, құруджылықнен оғрашты, заправкада çalışты. Ана бабасы өз тарафындан әр вақыт оғлына қол тұтайдылар. Устаның гонулеші оның хоббесі әр вақыт қойымжылық ұсталығы еді. Тариф етеке алтын ве алмазлар әлеміне далмақ пек мерақлы еді. Иногда посидеть. Кімерде бош вақытта бір қач саат отырып бұнен оғрашасын. Мұштерінің yüzünde тебесім көресін. О сана айта. Мен тасавур еткенімден де яқшы чықты. Бөйле вақытларда нафиле çalışмағаныны анлайсын. 10 ел әвелсе хобби зенаатқа чевірілді. Айдар Абдулаев тежірибелі ұстаның тәсіл курсларыны кечті. Бір ел девамында бұл саада бүлгілеріні мүкемелештірді. Сонывде сымарышларыны қабул етіп çalışты. Кечкен сенанын октябрь айында өз ұстаханесіні açты. Әркүн моштерінің бақтлы тебесімні көргенде бұал саға илхам береді қараманымыз. Уста чоқтан чоқ чеші тусуларны, техникаларны білмек ве куланмак керек. Беди әвеслекні олмақтан ғайры он амыслы ве месулиетлі инсан олмак керек. Илхам бұ қойымжылық ішінде керек олған мұйым қысымлардан бірідір. Бөле шей олса, илванлар сен оларны тасавур еткенін кібі олып чықа. Айдар Абдулаев өзу үшін илхамны айлесінен ве достларынен ратлануда тапа. Свободное время я люблю. Бош вақытым мен достарыммен кираға тұтылған тарлада кечірмеге севем. Анда біз футбол ойнаймыз. Арзуныз насыл? Арзум өз ішімі açмақ, адамларны çalıştırмақ, қойымжылық түкәнні açмаға істейім, ве меннен берабер çalışқанлар олсын дейім. Қиметлі ташлардан ве маденлерден чешет ажайып илванлар инсан көзлеріні қувандыра. Ве бұ шейлер яқшы бір бақшыш ола біле. Айдар Абдулаевның фікірінже, ән асасы өз ішіні севмек. Ве бұ іште мүкемелештірмектір. Әрбір езеке зінжірға яда тақылған инеге муэлиф өз гонул парчасыны қоша. Сусана Садыкова, Рамазан Аливапов, Милет үшін, Акмешіт районы. Милли күреш бойынша Медхан Султанның хатырасына бағышланған 12-ші ачық жүмхүри ярыш Ахмежитте кечірілді. Ортаға чықмақ рақыпны күреклеріне ятқызмақ ве бірінші ярны қазанмақ. Спортчылар үшін бұл ең мұйым мақсатлардыр. Линия Бешевле, тәфсилатлар иле. Рахибны сарып алмақ, бірден авдармақ ве ғалип чихачахында Эмин олмақ. Бұ ән мойым хайделердір. Бүгінгі ярышның іштерекчі Эмин Абибуллаев бұ хайделерні яқшы біле. О 15 яшында, күрешнен ісе 9 ел оғраша. Айтаки, бұ турнир оның üçün мойым ве рахиплеріне ютузмаға ниеті йоқ. Мен бірінші ерні қазанмаға тырышарым. Шымды финалға кечерім, ғалип чихмаға тырышарым ве өз мүкефатымны алырым. Спортив ярышларда әр вақыт олғаны кеби хол тұтув группалары топланды. Ішчерікчілер янында оларның яқынлары ве туңғанлары. Виктория Абибуллаева турнирге 2 оғлынен келді.
Менім кенже оғлым ең кічіклер категориясында O2-19 сене доғды. Бірінші тұтышта Ғалебе Қазанда екіншісінде Афсуски юткызды. Да бұйық оғлым дамында ойынды бұл спортчыштынен баяғы вақты оғраша, шының үшін муафақиетлері де бұйық. Біз финалға чықтық, мен пек мемнуным. Yarışta Kırım'ın çeşit koşularından 100'den ziyade kuryeşçi toplandı. Onların yaş ve çeki kategoriyaları farklı. Esasen 16-17 yaşlı yiğitlerdir. İzzet Kadırov nam kazangan sport ustası. 2021 senenin ikinci yarısından beri Kırım Cumhuriyeti'nde Huşaklanen Kuryeşiv Federasyası'nın prezidenti olan. Турнир Аметхан Султанның хатırasına bağışlana. Bu er yıl keçirilgen yarış. Biz bu tedbirni endi 10 yıldan ziyade keçiremiz. Bu birinчиден sport çeşitinin rağbetleştirilüvi, medeniyetimizning birleşuvi, bizim çok milletli Kırımımızның birleşuvidir. Kureş, Türk halkları arasında ananevi Kureşiv çeşitidir. Enan Seferov bu sportның geleceği büyük olganında emin. Hepsi Türkiye halklarda, hem de tek Türkiye'degil, bütün dünyada kuşaklarının kureşuv var. Halkara kaydeler olarını Umumi Kureş Federasyasına birleştirdi ve bu sport çeşidi böyle etip inkişaf etti. Dünya çempionatları, Avrupa, Asya çempionatları en yüksek seviyede geçirili. Yani bu sport çeşidinin sonki basamağı bu olimpik oyunlarıdır. Bu turnirde seçilgen kuryeşçiler Rusya'da kuryeş çempionatında Kırım Cumhuriyetimizni takdim edebilecekler. Final saylama yarışları fevral'nın 26'sında Aluşta şehrinde geçecek. Linyebişevli Arsen Fukala, Millet için. Бүгінге бұл эпысы хаберлер Millet telekanalından ayrılmanız, sağlıqнен қалыңыз.